nahoze mbibabwira ko ikintu cy'ubukoroni cyanze gucika. Ibihugu by'Iburayi ndetse n'ibihugu byo muri West byose bibifuza ibihugu byo muri Afurika bikoroniza, ntago birikuramo ko ibihugu byo muri Afurika bigomba kugira ubwigenge. Gusa buhoro buhoro ibihugu bya Afurika bizajya bimenya uburyo bigomba kwitwara. Ndashimira kabisa ubuyobozi bw'u Rwanda. Tekereza nk'ubu ikintu Ububiligi ngo bwashaka ko u Rwanda ngo rukuraho ubwirinzi rukareka kwirinda, umutekano w'u Rwanda ugahungabana. Kandi murabizi neza hariya mu burasirazuba bwa Kongo hari imitwe y'inyeshyamba nka FDL ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Tekereza ko bashaka ngo ubwirinzi bwabo bwo mu kirere n'ubwo ku butaka buveho. Ubwo nawe urabyumva icyo bashaka. Barashaka ko nyine niba bohereje nka biriya bisasu u Rwanda rwazimirije hariya za Gisenyi na biriya u Rwanda RDF yajimirije Rusizi, ibyo byose biza bikagira ku butaka bw'u Rwanda bigasenya. Ntabwo bumva mu by'ukuri icyo ubwigenge buvuze, ntabwo bumva ko twabonye ubwigenge tugomba kuba igihugu gisugiye. Mu by'ukuri nje ndumva sinzi icyo guza. Ndashimira RDF, nkashimira kandi Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ubasha gufata imyanzuro ya nyayo yo kubereka ko tucyari igihugu kigendera kuri dictatorship cyangwa se ku bukoroni. Nimwiyumvire namwe uko bimeze. Yuko u Rwanda rusohoye itangazo rugaragaza ko ruhagaritse ibijyanye n'ubufatanye bw'iterambere rwari rufitanye n'igihugu cy'Ububiligi bijyana no kuba iki gihugu cyarafashe uruhande mu bibazo biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ijoro ryakeye Ububiligi bwihutiye ako kanya gusubiza igihugu cy'u Rwanda. Tugiye kuba tugaruka ku bijyanye n'aya makuru. Reba hasi handitse subscribe, tujye dukomeza kubana mu makuru atandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Nkibutsa ko Ububiligi n'ubundi mu gisubizo bahaye igihugu cy'u Rwanda mu buryo bweruye bongeye guhagarara ku migambi yabo yo gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kugaragaza ko bazakomeza umurongo batangiye. Ariko nanone bongera kugaragaza ko Ububiligi iteka ryose ngo buzakomeza gushinja u Rwanda kuvogera ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ntabwo ari ibirego bishya. Dusubiye inyuma gato, byatangiriye byose kuri Paul Rusesabagina. Ibyo ni ibibazo bya vuba ahangaha. Ubwo rero Ububiligi n'ubundi bwihutiye gushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda. N'Ububiligi bwavugaga ko u Rwanda rwashimuse Paul Rusesabagina. N'Ububiligi icyo gihe bwakoze uko bushoboye kose ngo u Rwanda rurekure Paul Rusesabagina ku gitutu cyabwo, ariko u Rwanda rugaragaza ko ibyo ngibyo bitanashoboka. N'Ububiligi bwaje gutsindwa ku bijyanye n'icyo kibazo. Icyo kibazo cyaje gukemuka ku bufatanye na Qatar ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Paul Rusesabagina yongera kurikurwa nyuma y'uko yari amaze igihe kirekire yandika amabaruwa asaba imbabazi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo byatinze, nacyo cyaje gutangira mu mpera z'umwaka wa 2021. Abarwanyi ba M23 bongera kwegura intwaro bahangana na guverinoma yabo bayishinja kuba itarashyize mu bikorwa imyanzuro bemeranyije. Ni M23 yakomeje kugenda yigarurira ibice bitandukanye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagiye haba inzira zitandukanye zo guhagarika iyo mirwano, ariko byaje kurangira bifasha ubusa. Ubwo rero aba barwanyi ba M23 bari bakomeje kugenda bigarurira ibice byinshi ndetse banagera amajanja umujyi wa Goma. Ububiligi bwatangiye nanone ibirego ku gihugu cy'u Rwanda ndetse rero n'Ububiligi iteka ryose bwakomeje kujya mu mujyi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gushinja u Rwanda ibirego bidafitiye ibimenyetso. M23 imaze gufata umujyi wa Goma, n'Ububiligi noneho bwasizuye bushyira igitutu ku gihugu cy'u Rwanda bukangisha ko buzahagarika inkunga mu gihe u Rwanda rutakuranga ingabo za. Nawe yumvira ibyo bikangisho ngo kuvuga ngo bazahagarika inkunga mu gihe u Rwanda ngo rurareka kwirinda cyangwa utakura ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi u Rwanda ntirwasibye kugaragaza ko nta ngabo rufite hariya kuri butaka bwa Kongo, ahubwo bo bakomeza kubushinja ibirego nk'ibyo bitewe na Perezida Tshisekedi ushyigikiye imitwe ishaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Yumvire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hagati aho u Rwanda rwagiranye amasezerano n'umuryango umwe bw'Uburayi, n'amasezerano ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Gusa Ububiligi inshuro zose bwakomeje kugenda bwitambika igihugu cy'u Rwanda bunarwanya ayo masezerano. Hari nyuma y'uko Perezida Tshisekedi yerekeje i Burayi akajya kurwanya ayo masezerano, Ububiligi bumusezeranya ko buzakomeza kumujya inyuma. M23 imaze kwigarurira umujyi wa Goma, n'Ububiligi noneho bwahagurutse
bifatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bemeza ko bagiye gutangiza ibirego mu Burayi hose ngo ku buryo ibihugu byose bizafatira u Rwanda ibihano. Ububiligi bwarabikoze koko maze mu nteko nshingamategeko ubusabe bw'Ububiligi banzura ko bagiye gutekereza ku bihano birimo nko guhagarika amasezerano ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, guhagarika ibijyanye n'inkunga ku bihugu bimwe na bimwe byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi, ndetse rero ngo bakanafatira ibihano abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda n'aba gisirikare. Nyuma y'ibyo byose rero u Rwanda rwaje gufata umwanzuro kuri uyu wa 18 Gashyantare 2025 ruvuga ko rero rwasheshe amasezerano y'imikoranire mu mishinga igamije iterambere yari ifitanye n'Ububiligi n'u Rwanda, kuko rero bwahisemo gufatanya na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bukangurambaga bugamije ko barukomanyiriza inkunga yifashishwaga mu rugamba rw'iterambere. N'u Rwanda rwagaragaje ko nubwo umuryango mpuzamahanga uhamagarirwa gushyigikira inzira z'ubuhuza bwemeranyijweho na Afurika yunze ubumwe hamwe n'imiryango irimo nk'iya SADC na EAC mu gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ububiligi ngo bwagiye mu bukangurambaga bufatanyije na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bigamije rero ko rwahagarikirwa inkunga ku ruhando mpuzamahanga. Minisitiri Prevo, uyu ni minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Ububiligi, u Rwanda rugisohora itangazo ako kanya nawe mu izina rya guverinoma y'Ububiligi yahise yihutira gushyira hanze igisubizo gikarishye. Ni mu magambo y'ururimi rw'igifaransa ndetse n'icyongereza agira ati: twakiriye kandi rwose twemeye icyifuzo cy'u Rwanda cyo guhagarika gahunda y'ubufatanye bw'ibihugu byombi u Rwanda na Belgique ni nyuma yo kwica ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kurenga ku masezerano y'umuryango w'abibumbye byakozwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ububiligi bwagaragaje ko rwose mu buryo bweruye ko u Rwanda rugomba guhagarika iyo myumvire, ndetse rero ko iyo myumvire ikomeye igomba gukurwaho, kandi ko yari mu nzira yo gusuzuma byimbitse gahunda yayo y'ubufatanye n'u Rwanda, nk'uko rero nabigarutseho kenshi. Bivuze ko Ububiligi nabwo bwari muri iyo mishinga yo guhagarika inkunga cyangwa se kurebera hamwe ibijyanye n'ubufatanye n'igihugu cy'u Rwanda. Ati ibyo byari rero mu kuganisha ku ngamba zigendanye n'ubufatanye bwacu, u Rwanda rukaba rwarahisemo rero kubyihutisha. Bivuze ko n'ubundi Ububiligi bwiteguraga guhagarika izo nkunga, u Rwanda rero ruhita rugaragaza ko n'ubundi rutakizikeneye, rwihutisha uwo mugambi nk'uko uyu Prevo yakomeje abitangaza. Ati turifuza ko igikorwa cyo guhagarika ubufatanye cyakorwa ariko nanone mu buryo bw'umwuga, kugira ngo ibyagezweho mu bufatanye bwacu bwa kera bikomeze rwose kubungabungwa ku nyungu z'abaturage b'u Rwanda batagombye guhura n'ingaruka mbi z'iyi ngingo. Hamwe rero n'abafatanyabikorwa bacu, Belgique izakomeza byimazeyo ibikorwa bigamije gukangurira ndetse no guhuza umuryango mpuzamahanga hagamijwe gushaka ibisubizo by'amahoro ku bibazo by'intambara biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga. Ubwo nibwo butumwa minisitiri wungirije akaba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yahise yihutira kwandika. Nkibutsa ko mu itangazo rya guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda rwashimangiye ko rudashobora guterwa ubwoba n'uwo ari we wese ku bijyanye no kurinda umutekano w'igihugu, kandi ko rushyigikiye amahoro no gukemura ibibazo mu buryo burambye. Guverinoma y'u Rwanda yakomeje ishimangira ko nta muntu ukwiye gukomeza kwihanganira amakimbirane yakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo makimbirane akaba akomeje kuba aturutse ku kunanirwa inshingano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umuryango mpuzamahanga wananiwe kuzuza inshingano zawo mu gusenya umutwe w'iterabwoba wakoze jenoside hano mu gihugu cy'u Rwanda, jenoside yakorewe Abatutsi 1994. N'u Rwanda rwavuze ko ruzakomeza kugaragaza ubufatanye mu birebana n'iterambere rikwiye, ariko ibyo byose bigakorwa bishingiye ku bwubahane. Ngayo nguko n'Ububiligi bwongeye kugaragaza ko n'ubundi bwiteguraga gufunga izo mfashanyo zabo, ariko nanone bagaragaza ko usibye n'ibyo ngibyo bari muri gahunda ikarishye cyane n'ubundi yo gukomeza gushishikariza ibyo bihugu gufunga izo mfashanyo, ndetse n'ubundi nk'uko tubigarutseho mu butumwa banditse, ni gahunda
gikomeje kubera ko bashinja u Rwanda ngo kuba rwaravogereye ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko rero ngaho nyumvira imyumvire y'abo bazungu bamatse ibihugu bashaka gukomeza kudukoloniza ndetse no kutugira ifundi igira ibivuza. Reka rero nk'abanyarwanda dufate imyanzuro yo kugerageza gushaka uburyo twakwigira dukore muri domene zose z'ubuvuzi, ubuhinzi, ubworozi, ikoranabuhanga, mbese tubashe kwigira igihugu cyacu tukigire cyiza, aho gutegereza bano bazungu, kuko n'ubundi icyo baba badushakira ni ibintu bibi cyane. Murabizi ko ari nabo basize batwangirije sociability, bigatuma na genocide igerwaho, kuko nta watinye kuvuga ko genocide yakorewe abatutsi mu by'ukuri ari bo bayiteye. Aha rero nimureke dufate imyanzuro ikomeye. Naha rero dushoreje ikiganiro. Niba uri mushusha gukana subscribe kakana nakazojya kugira ngo ninshyiraho ikiganiro uzajya uhita ubona notification. Yari Adidas Rwanda yabategura iki kiganiro. Ciao ciao.